Kibor ka Khasi Hill Autonomous District Council po ka jinyalam uba penyai sings kum Chief Executive Member bat ka kanhun kila her snong umat kabahap apo ka right nong tung khairim semship banle jingo ka jaka kentang kabaju bu ing kilong shwa man shwa katay ka jingli her jung ka kanhun kalong menta kasi ka lai tarik noi tung arjar arfly ka bade jung ki khat arkur bat ikan ka jaka la tep kum ka mauba ki khat arkur Nagaliang usim kena gerak nongtung upaim shadap ulak bertayah lor kajintun kam ban penek pensa ikan negalaw kentang kebede ke klau kebagi penek pensa ikish ing jungki khat arkur kata kuntop ikakur shadap makdo stand masharing saring bat mujai bat hadin kajingwan yasok sakakur pariat mentah kila don khat laikur ulai thuru bakal le niam le rukom ru kadon henre higini kindiat snam kajingwan bush ing kam shim la don shu henre kajing penek pensa kadang don hadu kini kesngi Hakan eka singi kirang bakur bat kinong snong nalor ka sunjuk kirang bak snong karat nongtung kila don lang haka jinglet jengok ban tau kilat ban penek pensa ikan eka jaka bu sheng jong kilong shwa ki bede jong kitikur UMDC ke Karbi Anglong Autonomous Council Abijit Kuro ba mi khmat eka Chintong constituency ula don rengkat lang haka jing sanran lang ke officer na katanak klau jong ka KAAC nagaliang UCM ke KHDC ula ong ba ka KHDC kan mang pisa ban penek pensa ikan eka jaka kabakat pang kabede ka riti ka dustur jung kur kabala don nadu handayan thai ka jingwan jungi hakani ka sni ka don ka thong ka bingiwan kata ka long bangin yo banwan ban jingo ya kani ka jaka le nem le rukom ka ba kini ki khat khalai kur ki ju penlong ya ka jingbu shieng hakini ki mau benna hakani habahap apo jong ni ka ra te kumka KHDC ka ba pek bakmi ya ka riti ka dostur te ngi sudairu banwan ban jungo khamtamru omtang ya kini ka chakale niam henrei banwan ban ya kendu bat phi ki nong song snong te ki balong ki khun khasi khara ki jungi ki parado prasnam ki jungi ki bahap ba ki basyong basa hakini ki dong ki thai te naka jingkumen ni wan mentaga sngi ban ya kendu ipi kerpang ru ya ka jing priang subhan na kaliang ka Karbi Anglong Autonomous Council yang ikum ka KHDC ban yo ban wan ban jungo ya ka chaka te na kaliang jungi ngesno ban penpau ya ka jingkemen ka bakrau bangi yo ban yo i ya ka chaka bat kumjuru ka jingwan ka jungi kan long ka jing shingan ya pi kum kinong shong shong sha ka dong ka thai te kumbala pensno da i MEC menta habadan kanu kajing ya kendu jing sena kaliang jungi ngin long bakloi banya kren suku banya kren banya penbet ya kita kajing kenang bakademi kanu no kajing ya kaja te nakaliang jungi ru ngi sukya bangi wan menta ni tingi I ba katni kadang don kata ka bentah se khamtam hakale nyam le rukom ngiru ni sudehi ban no senyang hakanika. This is a secret group of right nungtung. It is actually right from the ancestor preserved, and now the right nungtung also we are preserving. There are 13 clans that we put there. Remains of the ancestor. Hoy nga siya tu ipi kane kaying bangiyo bani syong kumneru ngiyo na po ka HDC mo ka HDC ngiyo jingrap tinang ta kane footpath ang nep ing turu ngiyo jingrap sendet so na po ka boda scheme mo tigine gide ngile tingin so tunat ba nakaliang isa Abijit Kuro iong ba insale ya kane magkadikala kuntang mo kadikala kuntang sekerduk ni so tunat iba isale ba kajuk po so tunat nakaliang jong usi yang belum buram jingiru nakaliang juga HDC ru sa le ya kane hoy nakaliang jong ikarat ni priam lada nakaliang jong ka KHDC naka KAC lada pilong kibakloi banirap hakane ka jaka jungi kumlo bangin preserve ni jaka markadikala puntang ni nakaliang juga isuban diang subhai kata ba mapi mentah ne fencing imla banle sudong kadang sa mo te fencing imla na gibubun ki plat hangde ki kwa bagane ki saka kan preserve hadu pateng mo kabde ban penjot te habede bat kumba ogi
industri jungi ba de ju por jungi abide bat kata jung de sam tengin kalian karat nyemla menong hindring sia bo jung sokar mo bo jung atli sokar te wala da taru da habang long loru de un preset ni jeka